yitwa Abubakar Souleymane. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Etoile Sportif du Sahel. Yavutse ku itariki 26 z'ukwa 12 hari mu 1994, avukira mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ni umukinnyi mpuzamahanga wa Cote d'Ivoire ukina nk'umwataka. Kuri ubu akinira ikipe ya Etoile Sportif du Sahel nk'uko rero twari tumaze kubibabwira. Afite imyaka 13 yonyine. Coulibaly yagiye gukina mu Butaliyani. Yaragiye nk'umwimukira avuye mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho yerewe yagiye asanga se washakanye n'umutaliyani kazi. Uyu mukinnyi bitarambiranye akigera yahise asinyira ikipe ya Junior Camp Football Academy. Ikipe rero yahise rwose yerekezamo cyane ayikinira imikino igiye itandukanye. Yaje kuyisohokamo yerekeza muri Siena hari muri 2010. Akaba yaravuye muri ino kipe akinnye imikino 19 ariko atsinze igitego kimwe. Uyu mukinnyi yaje kwerekeza mu makipe atandukanye nka Tottenham mu gihe yashakishwaga n'amakipe yandi atandukanye akomeye cyane, arimo amakipe nka Manchester United, amakipe nka Real Madrid, amakipe y'abakiri bato. Ya makipe yose yagiye amushakisha. Uyu mukinnyi rero yahisemo kwerekeza mu ikipe ya Tottenham. Mu mikino y'abakiri bato yagiye akina, twavuga nk'umukino yatsinzemo ibitego 2 ubwo ikipe ya Tottenham Hotspur yakinaga n'ikipe ya Inter de Milan. Yatsinze ibitego kandi ku mikino itandukanye, nk'umukino ikipe ya Tottenham yakinaga na PSV Eindhoven, ibitego 2-1 yarafitemo igitego cye rwose. Coulibaly yagiye agira ibibazo by'imvune bitandukanye, ariko kandi yarakiri mu makipe y'abakiri bato cyane. Coulibaly yakomeje kuzamuka neza cyane. Mu mwaka wa 2013 Coulibaly yagiye muri Serie B ni mu Butaliyani, akinira ikipe ya Grosseto aho yaragiye nk'intizanyo, ahakina sezumwe, akina imikino 12 muri iyi kipe. Muri 2014 Coulibaly yagurishijwe mu ikipe ya Bari, ahita atizwa mu ikipe ya Prestoir. Coulibaly yaje kuva mu Butaliyani yerekeza mu gihugu cya Egypt aho yakiye akinira ikipe ya Al Ahly. Ni mu gihe yashakishwaga n'amakipe atandukanye arimo ikipe nka Azamalek, ariko birangira asinyiye ikipe ya Al Ahly mu kwezi kwa mbere ku itariki 24 2017, aguzwe $800,000 by'amayero. Ni mu gihe yaje kuva muri iki gihugu ku itariki 25 z'ukwa gatandatu, ahita yerekeza nanone mu gihugu cy'Ubwongereza atagize n'umwe abibwira. Aza kujya ku rukuta rwa Twitter atangaza yuko rwose yumvaga adatekanye mu Misiri, ariko ibyo byaje guterwa utwatsi n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bavuga bati rwose hano dufite umutekano uhagije. Coulibaly yaje kwerekeza mu gihugu cya Scotland mu cyiciro cya kabiri, ariho yagiye nanone yigaragaza. Gusa nanone yaje kugenda agira ikibazo cyo kubura ibyangombwa ku buryo bugiye butandukanye. Souleymane Coulibaly yatangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire y'abatanije imyaka 17 hari muri 2011, hari mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17. Birumvikana yatsinze ibitego 8 mu mikino 4. Twavuga ibitego yagiye tsinda igihugu cya Australia, Denmark, ndetse anatsinda hat-trick rwose ubwo bakinaga na Denmark. Hanyuma rero yaje no kugira uruhare mu kunganya na Brazil, ubwo rero abakiri bato banganyaga n'ikipe ya Brazil. Coulibaly yatsinze igitego igihe rero Cote d'Ivoire yakinaga n'Ubufaransa hari muri 16. Yashyizeho agahigo ko gutsinda ibitego byinshi mu irushanwa rimwe. Na agahigo kari gafitwe na Florent Simana. Na agahigo yaherukaga gukora muri 2001 hari mu mikino y'abatarengeje imyaka 17 mu gikombe cy'isi. Birumvikana nyuma wo musaruro mwiza rero yagiye ashakishwa n'amakipe atandukanye arimo Manchester United, arimo amakipe nka Real Madrid, mbere yuko nyine yerekeza muri Tottenham nk'uko twagiye tubibabwira. Abantu benshi ibinyamakuru bitandukanye byaravugaga bati rwose tubonye Drogba mushyashya kabisa, bose bavuga bati uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, tubonye undi Drogba.
yasinyiye Etoile Sportif du Sahel rero kugeza ubu ngubu akaba ari nayo kipe akinira. Ni umukinnyi twiteze cyane hano i Kigali ndetse uzagenda agora ikipe ya APR FC ku buryo bukomeye. Ni umukinnyi ikipe ya APR FC igomba kuzagenda yitondera muri rusange kuko ni umukinnyi w'umuhanga, ngira ngo no murabona n'ibitego yagiye atsinda ko ari ibitego by'umukinnyi w'umuhanga. Muri rusange ni umwe mu bakinnyi bazaryoshya imipira tuzareba, ni umwe mu bakinnyi rwose bazagora ikipe ya APR FC. Abadefenseri ba APR FC bafite akazi gakomeye cyane ko kuba bagenda bahangana n'uyu mukinnyi ku buryo bukomeye cyane. N'umukinnyi rero wa Etoile Sportif du Sahel, ikipe izahangana n'ikipe ya APR FC nyine mu mikino nyafurika aho bazaba bageze mu cyiciro cya kabiri muri CAF Champions League. Ikipe rero ya APR FC igomba kuba ihangana n'ikipe ya Etoile Sportif du Sahel.